Nemaju sve vinske sorte privilegiju da dobiju svoj poseban dan koji je posvećen njihovoj izuzetnosti. Vranac je najrasprostranjenija crna sorta u regionu od koje se prave vrhunska crvena vina prepoznatljivih ukusa i aroma. Dan Vranca, 5. oktobar, obeležavaju vinarije širom Balkana, a njeni najveći zasadi nalaze se u Crnoj Gori. Vranac je ne tako davno bio manje više lokalna sorta. Poslednjih decenija se raširio na čitav Balkan i nekako smo uspeli da dokažemo da je to jedna velika sorta vina, da je to grožđe od kojeg možete dobiti jako kvalitetno crveno vino i nekako uz celu tu priču stigle su i prve nagrade, velike nagrade, kao potvrda upravo te priče da je Vranac jedna velika sorta. I ove godine naš nadaleko čuveni i priznati i poznati Vranac Procorde okitio se svim mogućim zlatnim medaljama na svim ocenjivanjima gde god smo ga poslali. Dobili smo čista zlata za berbu 21. Tako da je naš Vranac Procorde još jednom dokazao da je Vranac zaista sorta na krovu sveta, da je to definitivno jedno od najboljih crvenih vina Balkana i da sorta Vranac zaslužuje posebnu pažnju i čini mi se da ima najveći potencijal kao regionalna sorta grožđa. Procorde već godinama nosi epitet vino za srce koji je dobio na osnovu naučnih istraživanja sprovedenih još tokom 20. veka. To je ujedno i jedno od najprodavanijih vina u svetu koje je stvoreno na Balkanu, jer se svake godine van granica otisne više od 1.000.000 boca crvenog eliksira. Zašto je on Vranac za srce? Pa zato što u sebi ima uduplanu količinu protoncianidola. Protoncianidoli su prirodni sastojci svakog crvenog grožđa. Sad će se neko pitati, pa dobro, ako je baš svakog, zašto je samo Vranac za srce? Pa zato što u pokožici Vranca ima nekoliko puta jaču i veću koncentraciju nego što ima u bilo kom drugom crvenom grožđu. I onda se specijalnim tehnološkim postupkom izdvaja taj protoncianidol i dodaje u Vranac koji odležava. U našem vinogradu imate tačno obeležene parcele gde se bere Vranac za Procorde. Čokoti su stariji od 30 godina pa dalje i posebno se neguju i posebno se pazi. I zašto još poseban? Pa vi znate da naša vinerija izvozi u 45 zemalja širom sveta i jedino vino koje možete kupiti u bilo koje od tih 45 zemalja je upravo Vranac Procorde. Svih ovih godina, od kako je izašao od 1993. godine do danas, on je od prvog dana postao ozbiljno ime i ozbiljan brend i postoji niz sjajnih i lepih anegdota i priča vezano za to vino i stari beogradski ugostitelji kad god imaju priliku, oni nam se zahvale uopšte na postojanju tog vina, kažu da im je to vino bilo čist blagoslov za njihove restorane, da je to bilo u to vreme ekskluzivno vino i tim generacijama i dan danas Procorde ostao u jako lepom sećanju i uvek sa nekom posebnom setom pričaju o tom vinu. Starije generacije pričaju sa posebnim emocijama o ovom Vrancu, a mlađe ga tek upoznaju. Kako bi se približili novoj publici, Vranac za srce je nedavno dobio i novi dizajn i novu bocu. To je u suštini Vranac, 100%. Nekada je bio samo iz inoksa, sad smo već došli do toga da je preko 30% količine ide iz hrastovih bačvi, ostatak iz inoksa, onda se radi kupaža, što su naravno verni korisnici odmah primetili i tekako su zadovoljni novim ukusom i novim aromama koje donosi to vino. Uz novu bocu i novu etiketu, da kažem, malo smo podmladili nadaleko čuveni Vranac Procorde. Bez obzira na višedecenijsku tradiciju, popularnost Vranca se danas najbolje vidi u oktobru. Ceo region povezuju događaji i druge aktivnosti u zajedničko slavlje posvećeno ovoj važnoj balkanskoj sorti.